Na prvi pogled zapitate se šta je ovo, a to naravno moja jebena konekcija. Evo brate šta se dešava, znači čim malo zagrmi odmah nestaje ko full struje dole, pa evo sad ćete vidjeti malo da vam nešto otkrijem od prilike. Evo ovako, znači imam 0,42 kredita. Sad ćemo i nazad pa ćemo da vidimo hoće se javiti. Ako se budu javili, jebo ja svoju familiju u pičku, neću imenovat koji su pitanja, ali... Javit će se, a malo sutra, evo gledaj sad, evo. Javit će nam se 100% sve. 0,42 sam imao kredit. Javit će se. Da vidimo sad. A trenutno zove ovako 1000 ljudi, znači 1000 ljudi. 0,17, evo vidi. Sad ćemo da provjerimo koliko smo to zvali. Trajanje poziva 1 minuta tačno. Što znači tako 1000 ljudi, pa evo na primjer 3-4 bona, 1000, znači, a hajde to nije bitno, a jebeš kredit. Ali nema interneta, čim zagrmi nema jebenog interneta, meni internet treba. Ja ne mogu da živim bez toga. Znači bolje da uzmu kuk i bonsek i da ga prežaljaju onako nasitno za zamrzivača. Bolje da spojite me na hemodijalizu, ali samo mi nemojte otpaljati internet. Samo to nemojte. I tako mene, brate, znači stalno jebe, znači čim malo zagrmi nema interneta. Isto kada sam u Novoj Gorici, gore u Sloveniji, gdje godišnji udari 10.000 gromova na planini, šta je ono, nemam pojma ni ja, znači kad nema interneta nisam dobar. Nabija me krv u oči, čovječe, ne mogu, šta sad da radim, šta da gledam TV, pa nisam ja, nije mene 89 godina pa da ja pratim tamo nejebene dnevnike. I tako, znači neki dan isto, čim malo zagrmilo, ja sam znao odmah, neće biti internet, zovem kad će biti, kaže bit će do navečer riješen, prekid u bazi, pa evo te, isto ko da je tu, nemam pojma ja šta, a ne milionirska tam firma, šta ja znam šta je, pa ne mogu jebene gromobrane, pa ja da imam noć, pa ja, mene mogu helikopter onaj ništa, avion onaj bong bang, kako zove nam pomanija, ne mogu znači prići. Kamo li jebeni internet da nema gromobrana šta već šta ja znam, pa dolazi stalno do prekida. Halo bolo, nemam interneta. Pa zašto ja nemam interneta? Zato što plaćujem redovno. Da, jer sam debil. I tako neki dan zovem, kad bit će do navečer riješen kvar, hajde dobro, bit će do navečer. Zovem ujutru kad bit će u toku dana, zovem navečer kad bit će do kraja večer. Zovem sljedeći dan opet i tako sve, znači 4 dana ja nemam jebeni internet. Znači ja ako moram zvat trošiti kredit, odem po 10 maraka kredita, ja nemam jebeni internet. A zato će Švabo lijepo sutra da ode nazove ljude, halo, tu došli, hajde penite se nakrao, gor roknem banderu i repetitor, znači uvijek hoću da imam interneta, kad nema interneta nisam dobar. Nabija me krv u mozak, evo curi iz uha krv, vidiš brate, nisam dobar. I šta sad da radim? Evo, ok, connect, hajde connect. Neće, naravno da neće, jer nemam interneta, halo! Nemam interneta, mama! I evo, naravno, opet connect, ne, znači uzet ću seču ovo, zgrnutu jedan čas, sve ću pokrka pokući.
Iskonektuj se s neta, odjavi se sa četa. Zar nije lepši stvarni od nestvarnog sveta? I tako, brate, to mene redovno jebe, znači čim malo zagrmi isto ko da je strujni brr.